ตัวนี้เห็น medicinal plant ดำเทนลำปางาชิงเกะโลหิงโฮคัลนีแคทสุนคันเชลโนมินที่จูหิเลที่จัตโรพาปาวินบังเงินมุดเลี้ยงจงอติอินบังเงินหุ่นตัวจงกิติอินปลากิตูจีเฮมานายอุมาหิอินมาให้ที่กิมันจะมิติเลเฮติอาฮีเฮติอาบอลาเลอันนายเฮติว่าอันนายหงขีอินเจียนายฮี important เฮเปียผ้ามิติเลเจียนายฮีburns อาสกะตีดีเฮตุยจินิกะตุยสานิกะนาคิดตอลจงเละไอ้เราเลยไม่ยินิกะนาคิดตอลจงเละชอคูอันนายเจียนายฮีเอทอาปัจจอนาฮีจุงอาคูอากาศนันนุงอาคูจุงอาคูตายนูไอเละเนี่ยก็จะเป็นอาหารจงฮิปโปอินเจียพันอาภายอิจวาเลนิคดาทุ่มเวลีเวจังนูไอเละกังตาอาชีเจียงเฮไอซ์อดีจงจะพาอินจะเละเอโลเวราอิตุมมาจงละจนอาศัยปาขวาละดอยน์พาอินจะเละกอร์เกตกินนูอีปีจงจะเซเว่นจังหัวอัดับนาปังหิอินอัดับในนาปังปูอินหัวจ้ออีบอลโจตีงไงเละอัดับนี่งาจูเจจะทรพาหอยหุ่นตัวนายหอยหลอว่านี่ขันเละทุ่มเวลีเวกเทปวยจีหามาจูอินูเละดำเจียงเฮโลอเกี่ยวซาคุมมาคูอิโดอาเฮจ่าคุยกาลาเละภายนะเฮตัวนี้กินเวทสันขันบอลนึงก็เตะเฮจ่ากิโดเฮข้าไล่เลยเห็นอันนายจงอัลฮอมินอันนายแต่อิสิละเนี่ยอันนายพูดเจียงเฮเฮแต่นายหล่อดีเฮบอตอนเหนียวจะขันนะเจ้าเตียงเลยอาจีฮีเฮแต่สิตนาของเลยเจ้ลักกี้เจียงเฮอันนายเฮเฮแต่นายหล่อดีเฮเฮแต่หล่อดีเฮอินเซมเปลากันวัดสาฮีอินพิดาคันเซฮมิติเลแกมาเฟมิลีอาจงกระจาเตขัดตุยสานกาอินมีขัดลอยตัวกับเซนาตุกะจะตุกะบอลเลกังตาดำเจียงฮอสพิตาลาอาเกตุมหัวคนนี่ลังนี่ทำลังกระตุมตาวินอาเซตฮอตัวพนาอินเห็นละฮามาจูอาชิเทปนดำเทปนี่จีกันบอลพัดจนนี่ขณะลีเวตะวงกันนูเลนี่ละลังจนจานลังจนปนยองศิลปิเทนมเจียงอย่างนี้จูอาเขมุงจะฟอร์มโดยอินหงขีตายตีน่าเฮที่จูเห็นจะเละมาฮีฮันนาฮาลุงอย่างนี้ที่หัวจงคู่ที่จงคู่ฮาอันไลตาคู่หอมไลตาคู่อันขณะอันไหนป้าเฮปัจจุบันละไอ้เจ้าคู่ดีลุดดิที่จงคู่พาเฮมาฮีพูดนะสองฮีอินที่จูตั้มปีอีวัลลูละสวาลูอีวัลลูขาดบุจนเดียนเจริญที่ทูหินไฮดีอาตัวเดียอิสิละจูบุยโลเฮจังหวัดดีอาจิจูวัลโลดิงจิลตัววัลทาโลดิงอิสิละกินาไอ้ละจนมันจะบุยปุยแค่จนอายุวิดิกวอลินอัมมุขะโลลายฮัมเฮร์ขะลอมกตีอินขัดเวจูกูเกิลอาก็เจนกับเวียนเฮละกูเกิลอาจงคนอายุวิดิกเตหอนอภัทนาตาดอกก็ตามปีกิสุนเฮจอดูสิจงเฮจาวินเกนไอละกันเซนี้กูเกิลอาก็มูจาก็เซปุอินแกมันก็ตาสัตตาอภัทจมนะก็เฮ็ดจะจุกันเสียยี่จนหาจงก็พาอิน easily available ให้เลยจอจงฮีเฮจีคนตัวนายจงฮีอีมันอีจะเที่ยวเฮยี่จนคนตัวนายฮี fencing ปังลาตูนไทยในโจเซนตูหิวตินก็ส่งat least มุนขัดเบียกิมูลจนพายยี่จุกันเสียนอมเฮเกนจงเฮจีแค่เฮ็ดพาจนกำนะกับ fencing อะทำให้กระตุ้นเรียนว่างจนเรียนนายป่วยบุษกิปันติลติวเตบุษกิปันติลหัวอินับตัวยังไกติลหัวขุดเสพสุบกิปันหัวจองคุณเฮียนมาบงวินจินเจอร์ชิงจงหิพัตตาฮีเฮียจูจานามีขัดจูหัวฮิบังเสสัวขุดพัตเตตละโอมาจองเละเฮจี
go ngai po in abu si chu phai po in khut pa chu phai an la ki pat ti la se banga chu nop hung kai til chi hung ki pan ti ha chu choi khaveni anga de pon khavena tam pi ne jong he po in ki puwa abong bonga ni ina phai ti chu mi ama chemistry to ke tu lo jong mai the hi aba chu ke wang ding hi ka sei pi a bol ho jo sin ho jo si to ki tu lo hom pon hi ti chen ken kan sunga jong chetin kamangin phana phama ma hi pharmacy lo to jong thu ding hi in ti chi pi pham ti le se banga lorza a khut pa kho na sa ta avian hi phajinga hi ti chu hi in chule pia song ti win kol pa win pias ai pa win low thul santiloi changnam santiloi acumen che changnam sanho jong hi bu se nei dinga in ki gin mo a ichi hong ki pat ta san no mo hong ki pat ho hi dai le hen che changnam san jong hi khoding khavenia tam pi ne hi po in thinge se yo banga chu he ta hi aku hi I kam chi ding tai wal de abong bonga ta chu ni da phai se banga chu chapang ni ho bang chun thingjong asa ye chun ne thei pon tin chapang ane thei ti dam atha do thei sia pa na wang chu man thei hi ama phat na hi thingjong chi wet wa la chun gula jong tam pi ama phat na ki su na hi jong le adang tam pi chu khan se nom hi po in bu sia te chu home remedy ai man thei de wa khan se hi in mi da tip na pa jong hi hydrochloric acid content jaw he chu bu si lo jo sa kho de da le ama chemical component na kho hydrochloric acid khu jaw jing ke he ati property ja kho bu si ki pan ti lai ni da pha he ipi chu la ki pat ti le chu na phai ti thu hi in api so nu nga wang chu azo di pon he ke no api so nu ngin kan ne in aphadi pon he lo ja ho wang chu ne kha kha men lo ja jong chu kham jo loi agi pan til ma chu phapien he a hen ching le pias ka hen thi hi ha jo en hoi jat ni nahi ya chu whichever ho che pin jong le apet pe nang ma in sunga ki chena pen chu ching ham ai lo le changnam sanam naman jeng the he yen chung chu no wa confirm ai lo le convince hi ni ding wa kin kan ta lang he tu hin aloe vera jong kan sei no me nahi pa che bel ha tua akum kuma hing thei chu hi in tui pi jing po wai la chen hing thei ta thing ki hing thei ta chu hi mo chi lo hi pungjong apungin ma hi e chang ke man ka ta sa ta ka experience ja ka sei gut hi ama jong hi asaka na lama ki ma hi tui saka hian lang mei ka hian lang for example ne ke tol ho a na thibun jo si ko pe hen hun a khun adi che aloe vera hi hitin kho la in lang che sunga han nang pa hi hitin nu la chen ai pa wa vot pai ling la ti khu che khu hi jeng hi chi jin jan in ten dam jin jan in ten ape pa khu phajing hai waja chu ga neu khang ta ga newa ga neu me salong in ka ho jong khu among khu deep cut alo deep wound hai point hi cha jong khu gang ta dam the ama aloe vera hi ni che khu anet na jong asumang en chele dam jong adam se na hi ke jong khat ve chu sang ka na ka ki zu tol ha ya ka ki zu la khan ka ban do se ka thibun ko a senen na pum pe jeng cho hi ka loi nun aloe vera in la in chu ka first time he aloe vera in nu pi chu ape na chu wat pai ling la bang jeng chule adam na nong pangin hi aloe vera chu dam theina lam panga ki mandan chu tampi he win ken khan sei nom chu emergency home remedy ding monga chu feel dang tong kholo hela touch lo hela chu kan sei in mi tampi in phatana tu win jingka sel empty sto manga 18 alai pai hai ti jong hinan nie wen sei no mo to ma hi burns asaka asapu ka na ake mangya ti chu ka sei nom he apet pe na de nga chu ai sum lo wa le ama hi phapin he aje cha ma hin asapa kho asahu pa kho gang ta atha he eta nu ding cham kha jawa ngo na hama chong sat kin ala ta nu ding ti jo colgate nu jong khu adam na hi puen ama khon asala do he doctor ki be jong khu che khu he
an novin che kon asa la doin anapa la doin lo pi wa lo dang dang kinwa cha khong da ma he che ki tum pa kho aji tum lo ba la chen na jong na ding te le hong pu ke ding chi hong ke kap ding che viet na te ki bo la he adang khat ayurvedic product mama dam theina phata khat ka sei no mi na he asma dam na he asma ki ti hi ki hai tholo ki hai zo lo chu he e chon ma hi pharmacy lo wa dam na pu in antibiotic a hin ipin steroid tampi jaw no hi jong le na ma temporary a relief ki mu hi in dam thing na chum lo hi a hin tu na kin khan sei nom chu ichi hi ayurvedic lo hi nania hi len na dam te ding hi 200% guarantee hi ken ka se hi po in chu pharmacy a uma hi in chu I hola uma hi poi ti chu kan sei nom he normal po sa hong dingai le packet khada 500 rupees hi in chu 30 sachets ke ti chu walai packet asunga new da cha ho sachet ke ti ko to khuma asunga ko som thumum he ti chu nane na asana hi la chun ni khada ni la khat jingka khat ne la chun 15 days ne ding hi in khat ko sa chu 2 packets ngai ding hi speed post ane de le khada chun packet khada chun 550 hi in packet ni la sang le za khat hi che ka phone man hi ka sim hi gp a jong ka man hi in chu 8787 423 634 hi I repeat 8787 423 634 hi icha hin ka number chu ki sebun lang whatsapp anin text ubun lang hi che kan thot na dinga chu na ho postal address to na present address ki chi chaba nen su dio postal address post aung ding hi ken ina ka sima ina ko ra na ho kan pi dio hi kan thot son de hi poin company pa na order place ka boarding sum chu ka thot ding na ho address postal address ka thot ding company hon na ho ina chu in mona chu post address a chan thot dio he ta chu tracking number jon thot dio hi in ken wang tracking ka board he poin post office ai lo le tracking board the ho track na board sa the we tun chalan phatai ti ho chu amang thailo thi la hi e order place ka board pi chai tai ka ti la nang ho whatsapp message kan thot ki ding hi ja chu ka sei nom chu chi with a promise hi he chi na ni wa thakhat course na ni zo wa na phat chom pi lo wa le in se yon lang e chu ki sel thei ding khei pu in sang kan su lu ra le ken aliania sang ni khan gp ding sang tum na su lu ra le sang gup khan gp ding ni hi chu with a promise kan se hi gp da ka sei ngam ham ti le ke jong 1990s lai chun asma kan ne yin hiche lopa hi book la newspaper la lekha kan sim ha de chun kan ki sim do khan advertise ki bon na hi cha kan mu do kan khila ka phat pi hi in ko hi le hiche channel hin via hiche asma dam doi thu ki se ti he na mobile le na ma na ngai cha jong le nin heads and lang chele na so pi nu na law nu let now adam mo ave se ne da jong len se pin ti chu ka se no ma hi hiti ma go chun mon chom choma jong hi khalani ho share bo pi so no ba amon adam diu chu ki de hi ja chu ver se kit leng ke ma jong kan adam pi hi in ama hi pharmacy allopathic lo banga side effect lo hi tiang chu het hoi ayurvedic lo hi e chu na dam pi ai le na ka phadome ti relief kam boina te la chen na ban jam na course lenga chen ni de hi asma ke ti ipi na bol teng le loi pi ni kha teng len hi chi gang ta develop ai lo la hong do jem ti hi very important hi ke boina hi ipem te la thau product hi ka ni thei lo hi sa thau nga thau ho cha boi puin vegetable thau te tau te an kam thau lam pi thau dukan a ke mu thau phot hi ke ka ki tu lo hi hi chi ka ngol he tu na chan ye chu i ke to pi lo pa chi ha ngol lai sa chu lo chu kha ni lo hi tun ayurvedic lo hi ko song ke na ta hin la na ke to pi lo pa chu he do lo wai le khai phat la gang ta jong nen pha kit the hi ya te ne ke to pi to ne ke to mo pe nam he do ding hi or a ko sing lo wan ni ai la chun
เฮ็ดสาวฮีอินอภัดกงาจุนเห็นพะกิเทฮียาจะโกสลิงเนี่ยอันลังโกสลิงเนี่ยจงละจุนพะจำขะโจเลกุมนีกุมทุมโจหำกุมสมโจมขะละจุนเห็นพะกิเทฮียาจะพะจงละจุนอินี่กิดเดียวฮีก็เซนมจูอโลเปติกตุละตัวฟาร์มาซีละวาฮีเฮตะบังอาเคนกันเซโลตะบังอาดัมนาโลฮียาจูวิดa promise hin vano ya asma lo ki simla ain chi ayurvedic lo india tenesi bi hoi pin ti ju kan se no ma he a koi khila ki boy ji in watch about ha ki be man ji poina lo thelo news day to day daily news ho ki ngai ham kho hi in ye chen nin ko leben yang ju kan se no ma he to topic thumna ti hin tin ti cha kan cover nom hi hernia problem jong hi kan cover nom me na hi hernia hi alang pi in lovin adam poiti na ke na hi ama hi operation lawa chu alam pidang lo hi chu doctor hon tu to ka mo het chu hi in an la tu na ken po lu nom chu ayurvedic wall a hin operation lawa dam na me ti chu kan se nom he hernia hi a type of men hernia aza za dom banga chu lo jong hi ki bang lo he ayurvedic wall a jong lo hi ki bang po na hi chu hernia hi alang pi in inguinal hernia au min femoral hernia au min umbilical hernia au min hiatal hernia au min incisional hernia au min chele a common be set lo ho epigastric hernia jong au min chele spigilian hernia jong au min chele parastamol hernia ki jong men hi amola hin mas pena se inguinal hernia hi a common pain in hi ama 75% tabong hernia da mon hi inguinal hernia hi in hi chi hi ken a local ne hi point ka het he point na hon na ngai cha da wa hi le ken doctor ho ken contact ding ai lo wa jong le pharmacy chlo stock ball ho stockist ho pharmacy ho whatsapp number ho kan la ding kan thot diu non he cha chu order na ki bodiu a dose chumdi dan ho jong amon na ki do diu he chipida ken kan samtil ke chanu yong hernia ne jen chu covid lai chu tain phaya ka puin hi la char specialist ho chun chi lo au poi ma hi operation bote te ding hi atiwin operation charge chu 40000 tilaya chu 40000 healing hi thang pin atiwin operation na ai ma ki go na yum na ini cha gamtin ja kaya dinga chu khulang pe chung ge ding dan hi ken jong chi pha chun ayurvedic thim lom poin phaya chun homeopathy ho khat ka ga ko ma ka ga puin hi le ama chun hiatal hernia hi ati lo chopi in apadom point api in apadom point chi pha chun ki jong kalunga the in google a ka chi in type of hernia ka hol in hi le ke kanaw dam mon chu hiatal hernia hi lo inguinal hernia jo an hi hi ti chu hi in chi pha chun kenong google a chun doctor ho chilam hernia expert ho inguinal hernia lo imanu nei bam ta ka do la ka ne ya tivin ken chi pha chun ken 2 months course amo say full course sang gup mun ni tabang wang cho hi kania san hi le pathengong se chone ke tu pin adam sel in hi tu to ka in ja chu non jong hernia problem ni nei wa le doctor on nang type of hernia chi pi thi wam he chu ne ki me chi ding ayurvedic expert ho na contact phara le type of hernia ke problem ni he type of hernia hi in alone nei wam tiana do maset dio he che pa da chen mon postal address man thum muntin cha chu gp asum thot ding abangin doctor hial chen consultation charge om lai he je gup la loy janga jagi even sangkhat amin thangta taw sangkhat changa la ben he ti chu hi ki hon kadam piu hi ni ja chu apa chu me thilpa ta hi side effect la lo tia chu non jong heta bong ho chu nei kha wai le or iso piu le naw heta bong dam mon ne umai le ana ko mu pi hiutin ana se hiutin amo hin ko lo wa hi la chun ken amo dinga ready sa number ho za kai kala ding chi chu ken amo chu kan tha di asma banga chu alo ki hi ai lo le
alo ki banga contact ka koisa alo ka koisa cho hi poin ja chu no ngai cha dung ja ken thop ken ki thop pi thei ni ve ti chu kan se no ma hi operation bolo hela dam na lam pi ja chu ken jong ka yim nom lo ala ka ser khom lo ka sei phong nom ja chu kan se hi in achunga jong chun kan se ta in ka number cha 8787423634 hi e cha chun hin contact un lang tin lampi khen ho pi ding ni ve chu kan se no ma hi asma jong chun se ta win asma jong hi ipi chu ipiti ti ngai la chun ai lo ipi chu to kha ti ngai la chun asma chung pung do them ti chu important ni ka ti banga chu mi bang chu allergic a kunang ki panin abang chu smoke chule abang chu perfume la intense smell nam ha ta ho ko ne nang atipan do nomen abang chu dust particles na to a khula am ti nga jong le eta chu hong ki pan do the abang chu cool that ma expose so ta hi ti nga jong the jong om nei ki to mo pi chu hi na le chun low vitamin pi ne sanga hi cha ki ven le chun hoi ta kha chu hi ti chun se no mo he ka ki pai le